bibisa se enti Kofi Oduro asoro ne agu ana Kofi Oduro eda so tiase Kofi Oduro MPP biu because me tiase Kofi Oduro ena de MPP aban ena Kufuado esi na asore e preach for the whole 8 years ene me no ka say Kofi Oduro aka na no atum enti we kwemu de Agya Kwabena na air trend na Agya Kwabena what trend busia omo adrage prophet Kofi Oduro in ama omo ebuza question the prophet o Ghana ha sima air course no aden na why the opposition who how we say di na nyina atem it den na 25 all of a sudden prophet why di na ye boni pani bi tuo ye bia ya kan de on kasa ye prophet be kasa na tiktokers ni bi abeka nsem bi afa Agya Kwabena de ntia omo edi na tem ai Penyah block media meso ase ani di mo obe like video no ada ma subscribe button so be kere notification kono latest updates na be kere wa dwen dia ma me e wo comments a meso aso baso no a shi video mo force enya bi ahye etenya in prophet Kofi Oduro in opposition 2024 he was so loud okasa said ye na odo o man konkron Ghana or fighting for Ghana now prophet Kofi Oduro ekasa champion for the power dia himfu nyina tem ase na odo Ghana a okasa for Ghana but 205 we na suppose unia I suppose opana because any onia nkasa ne Julius Debra chief of staff what I say unia enjoy it now no ene be a course wa mama we say enko ya onia nkasa and this government promise cocoa for so beto cocoa back 60 million oba ye watwe umadi senka ye MPP na share sabo no ma failure anka nim how Kofi Oduro be say aba be kasa helicopter na crash ye senka ye MPP tam anka nim sene Kofi Oduro be say aba be kasa ka be kasa ye nya sika ento plane be ye nya sika eto la zero cars ema MPs enko ba be di na natem ema there was even a video crana all twabo nana judgment no what I say na enemu no ana man for bisa question say prophet 2024 near to onka one den 2025 dia course kura esini kuri why ye din yanto nka e dia na ese prophet jai hypocrisy no jai nya atwom no na bra be kasa bi Ghana for we dem pacho asem bi che madwen ana be se bisa Ghana for we ekosa we dem pacho bibisa se enti Kofi Oduro asoro ne agu ana Kofi Oduro eda so tiase Kofi Oduro MPP biu because me tiase Kofi Oduro ena de MPP aban ena Kufuado esi na asore e preach for the whole 8 years ene me no ka say Kofi Oduro aka na no atum akuyafo etia enkofo etito plane so chese me wa kana no atum ba se Kofi Oduro e wo Ghana ha na oyesa oyenya atwom abusia we ekosa we mpache enya tim didi we bisa Ghana for keke why agronko why pacho why me ntiase me nim se Kofi Oduro wo ho ni hu we dem pacho why mo answer me na me hu se wo tiase a because I say wakana no atum Kofi Oduro akana no atum enema ekosu nyina no Kofi Oduro ye ntene nka wo Ghana ha what I say so yes na oyenya atwom Kofi Oduro e wo Ghana ha ana wayi nani sa abusua oyenya atwom endi se oni ha de a na ene wafo ne ho adi baso te Ghana ha na wayi nani dia Kofi Oduro eyenya atwom then say week you Agya Kwabena week Agya Kwabena week on that trend the week no there was a bold date crowd to ho na afibia duro you na finsha na ko Agya Kwabena ye na finsha na be celebrate other man anybody be antiase identical Agya Kwabena air trend na tiktokers for edi na tem yanko tie anybody be abetire mu die ntia omo edi Agya Kwabena to mu kire mu se Agya Kwabena wo ye hypocrite wo ye nya atwem entra omo edi na tem omo so nkire mu nie obusuafo good morning or good afternoon. Meaning baby ko a wo hwe me video hi every and the time I would intina me chia morning or afternoon. Na me die masam kakra me pese me kan na se mon tag Agya Kwabena mame. Agya Kwabena of UTV. Me pese papa no mo man ntene ho asese. Enya mo workers na mo wo despite group of companies ho nti. Ena me hwe UTV ana see Peace FM ana OK FM ye wo fa ye nua ya de nyina despite nti ne ho do ena ma ye hwe mo na bi ne manya advantage e wo ho ye nya atwa especially Agya Kwabena wo Agya Kwabena na wo nya no kasa ese ye nya den ma ye nipa ni bi ateme me ya chimi ni ba ye titi mi wo fie
ya nyeme enti me mma me nua ana madamfo ana obi oba me enkodi pani bi atem nanso anya wo Agya Kwabena ena yesa wo ni moral right so be kasa me yindi pani bi atem so ora fi ho ameka yo nanado eye pokuase amasaman nsanwam road Agya Kwabena wo yi be bosumi si ho wo gina wo ya contractor Ujina where day school papa be na wako contract ejuma be na wunnim enso be gina ho ese Akufo Oduro amakwan me ebu amanfo dan ato na contractor na ye kwan kitikiti nti wo Agya Kwabena wujina ho yi wo se wo de tape ebeto kam akosusu kwan na ye no be kwa mesha ewi ase wa ho da bia na me metie mpanifo kasa papa wi na me so a ti me fem mpanifo bi kasa na de bobra who moral right me tinsa adobro ensawom me de biso bia oti ho ene obadwuma be 1 month ni se otumi badwuma on time ana usim anopa 6 o'clock wo be bedu adwum ni bia bo 12 wo Agya Kwabena Prince FM ho na wo adwuma na obi adwuma no wa bia wo na wanya bi ye wo na sakiyesi ye bobra ka won kan enso tumi nya de gas tumi kaseti Akufo Oduro se Akufo Oduro ye kwan aye na emom wabubu kwan no budani bebre no ye kwa odite e ba besusu yeti omanyi mu ha mo ma kwa mo Kwabena ne betina mu station se Akufo Oduro yale na nado yale na nase yeto abama na nado a na nado bewu me kana me ra ho na misu se wofa yenim ne koto abade mana nado a na nado bewu na mu station ho na mo sere na ye mo fe na le by force obia wa ne dofo obia wa ne tanfo ye woni pa mienu obi okwa ne wokuo ba kun enso nya na kwawu na kokora ka wasoma dwo eye sa ne te wabrabom owo de ye mfa nya nipa wo nanso kwan na wo betwa no de se makwa no bi be do be fa so bi enne wo Agya Kwabena mo mpagya mo musime mu UTV ne mu Peace FM mo sesa mo ho ne ma mo fa mo workers ana mo fa mo media journalists ni bi no ko gina nsawom efiri nsawom up to satellite na rese obi a oti ho otumi badwuma tamben na mo fo se mo muntina eya ne ye station na despite hu do na wo Agya Kwabena de ye ni hweka o wa futuo se wo pese ye ni opani bi atema di kan to Kevin Taylor fo ono no di sa atem di die wei aba amena bofre bia so hunu se obetuma pagya phone edi Penyah atema wa ne ho ato because Ghana haka first wo bo tumfo din ya ye boye mu ase me makonta no bondi mu ase nana boye din ya bodi mu ase sabi abrofo kura ye ne wo mokon abrofo ntumi anim asante so nkunim enso Kevin Taylor kola kitwa we gina ho se ye to aba na bibi si wa Ghana first person baba ba chi na twanity ayo tumfo na mu gu Peace FM na ye mo fe na ye mo sere na ye mo de na mo ye ne Kevin Taylor ene duru ndi no atene ye ne de mo usu munye hu we de just practicals because the rare match no e be baso one say the defense but here one say the who defend the ade here striker ojina baby anu wa shoot no o she ojina ho ka sen de be ba no munye hu se mo nya form kwan ma ye ni sika na ye be fo soro afa so ne de mo so mo fa soro abo be to form awu ano de ye be ka kira mo de bia ye be bompa ye wi petition ye be ka ye shia ye be ka bi bia ye num bia ye be boso ye be bomu din ye be cause ye ntena ho ma mo fa Ghana sika no enya mo de mo pewu ye wa ha Kwabena ne be mu awo mo brada eno tu cha grada $1,000 enye cedis $10,000 or kind of cha grada enye cedis abemu o ko school we university ni certificate ko mo ye demonstration sana na nseka mo fo si ayi mo frawa wo Agya Kwabena nyo bi na bia adwuma na wo ye bia ka wo ye adwuma ka wo benya adwuma be na ayi Ghana wo bia adwuma da wo betuma ye adwuma sole na bla bontin be hwe bra ye kase ye adwuma ye bre o frin sawom so obeduru amasaman keke kura be foka 4 times na mpanifo na to na so mo dinsam hunu ne ye ka mo gina mo tim station wa na mo soso na mo de anyamo a mo won hira
shira kwa me despite na ya de ho ato no so se ye na semuniti na munyina mo ta mo beso na table ni beteni in first na 4 years you say anya 4 years you say aya 3 years 4 months now dear twen ye nyina ne no wa ha ena ko bi nkasa wa Ghana bi kubi ena ya mpanifo no se MPP mpanifo no so a e bibia e ba ena mo ye de book sam no we hwe this time around ya mom kwan say bi because ya pa o ya say what you no other by force abemu amakwachi no by force ono de ne ho mo am station ho UTV mo say lumba adenti na bulldog angu na lumba momo na ewu yakwachi obi ana bulldog ndo oni family aka den ko bulldog nkrofo be ba say ana de na sa papa ne kasa asem owo de esuno bia mo am station ho kasa na moten kura mo nyina na mo yeri baba ko mo bomba pa mama mo nyina ade na wo yenya twum sa na wo de for assembly before so yan kan we so we say we nya bia di wa mene so we nya dwuma ye etuwa ho to unum buy about despite ho buy papa na wa bia dwuma na wo nya bia ho ye unum bran ya bra bon ho buy because of the ne nipa bia num kwase a mo pe no unim ene we nya dwuma ni bi here to anu aye den de o ka de o pa kire ugina ho wako construction school da anso utumi bi wa no ka se contractor na o ye kwan na contractor na ye nye na o di tape beto kam no ba be measure ana afo sa aboa ne kwase ankwa na yatem di dia enya aboa ne kwase ankwa na yatem di dia ye nyina sabe ya kan forma fit de skoko wo yenum si ejai ne atifita modia eduru mo so de mu udwane mesi we there is just the beginning warm up enu ho kura pressure ni nru ho ye na mo ka se bedu ba bi mo mutumi na translation because mutumi ma station na ma be kasa me sure what unu bla ni be bibre aboa unu bla ya bre enyol fele obaka wonwa wo aja kwamna yanka hwe sawoso wa futuo pese mamu a yesi so mo bia ni pani atem a mu ni kan kire Kevin Taylor nipa we mesida ba mu e baga na pa mi hu na sebe nyenne ene wiase akwani bia na ka sebe ka sante hin bi nkura no wo Kevin Taylor ka wonya bi no wadi yo asante hin na ka na toilet ya wakọ no wo Kevin Taylor ka wonya bi na wadi anso ya makwan ma Kevin Taylor nipa fun we wasia we tumi hedi asante hin atem Kevin Taylor abola da na mo de se wa baga na o ma bo no ho ban obekọ ada ndi ze be sisu akosi awie wo mbekọ no besa baga na bi ma ya yinga yete o mo mi atwa wo aja kwamna mese mo tagere ma me na mo ka kire ne se nya boa ne kwase anko na ye yewu wo kopa contractor na wo ka kire ne se ekwa na o ye ni so na wo kopa ne chewo yo wo kopa contractor na wo gina ho se we me di tape ebe to me kem abe mesha hwe se ekwa na contractor na ye no eye pepepa who goes school to him na me ka sa me child mo for sure ye ba fase mo fase no wo fase obertuwa mo de ya de anyway ka ye twam na busa for from him ba makotufo bit masa from 1000 years na chose no poncha me de asamba me nya botre ma batemente ho kama me say obi a de bi e koso MPP abreso na ye a wan ka say ye ade bi e koso MPP abreso a na enye a wan ka say enye nenne President John Dramani apenso e koso na ye na wan ka say enye ana say koso na enye na wan ka say enye a wo ye jimifo Agya kwamna tie me beti agya kwamna bla beti why otiri hu said ya wona wo so na nguro bosom otiri hu said ya wona ye gutikale bosom ensa gu otiri hu na wo kra pono nya asem ne yanka agya kwabra anya asem ne yanka aban tio Ghana han mo wo hwan na Kevin Taylor ni na tem Kevin Taylor di asantefo atem wadi otumfo atem wadi siremfo atem wadi chi mama atem wadi bible atem wadi Quran atem wadi angonafo atem wadi mfantefo atem hwan na Kevin Taylor ni atem okuruma Kevin Taylor from America bedu okuruma no hwan na ehfo na bo ne ho ban Jacob na o tiyo ya o emse udidi awon no nkwan
udidi a onnom kwan wo udidi a onnom kwan na ya na mo wa se de mo bo braduri eti na so person despite intimi hwe wa na he say Jesus Sammy Gyamfi na hwe wo ansa na wa be ko ama na wo ho he say de ye wura say kwam despite he say wontimi hwe wo bi mebo a on adufuru pe na bi ni o adufuru pe ne aka na de akwado hwe di tiri ho na hwe na nim otu so betima di mo ai 5 kilo no baako wo de hwe ni tiri ho na nim pa otu so watena kurase agimia we banchampesi ne saa we banchampesi na anti ze na adwen no start oba kumase no instead of say odifufo obehwe nkwa sei na yi saa banche no win na kura na se no nkwase adwen ni gimi na gina na adwen mu na firi mu no wasan ebesua ye enkranfo na omo abobra ma na papa ma bobra papa omo tikuru ma na omo de atere enum edide no saa bi na ese Kwabena no UTV wono no ono so de atere edidi ntama gimi adwen gimi amama gimi mama na woni tim still enkoy utiri hu se de wona woso na nwuro so asuato hana kavintela ni na temu kuruma no kavintela tina de ato amanadu manhia hemfie mo ayin ko na ba kavintela ho ba wo ba mo ya no mo gimi wo chese ya samu amon ne jesi ya samu ya no mo gimi wo mo ba sa me se mi Ghana ha mo chese si ya hu sa temdidie no na nipa efo aso because me from day one me ka say senior president Mahama and NDC aban ebo kavintela ho protect kavintela no ebo no ho ban atemnidie ni ade na to ntwada because obi ahu say eh ene me so me ye na ma ban we ba ono so beba me ho ban me dey say me so me ya say me so ma ban ona bo kan Japan beba ono so abom ho ban te say de ebo kavintela ho ban ya na ona bo kan Japan so beba Agya Kwabena uni mfa ne boate uni onfa ne bo atemnidie ban ni ani Sammy Gyamfi ono akora su kono ma oba wiase wanya adwuma bia da akora su kono ma Sammy Gyamfi oba wiase wanya adwuma da Sammy Gyamfi meka nche se me ye me national service wi adwuma we na me ye hana na me ye adwuma abrabo amaboni enso otimi de na ado danko akufo ado tena ho dinatem etimi get demonstration se Awurade Nyankopon wekum na ado maye enso ono na cheche owuo Awurade Nyankopon wekum Dr. Mahmoud Bawumia maye enso ono na cheche owuo kwasia utiri ho se de yetwa boso yetwa moja guso utiri ho se de oba tena so egoro bra na woni kroma no wani nya ho we aboa wata aboa nchonwe Agya Kwabena aboa nchonwe na woni kroma ho Sammy Gyamfi na wo ko ama no na wo ko ese ja so bawa na anibre mo ni brade nti the despite yema wo nyina wani nso za tango fo boni ayefo we mu sei ese ka despite uju wa mu nyina di firi wadwuma mu uju wa mu adi ko boni aye ni hwa wo hwani na kwana ni nso adufuru pe u peska ko wakura aso wo ya boa pa u peska ko wakura ase me boa nti wo di MPP ho na ebe peska ko wakura ase just NDC aba say wo da pay rose ye ma kakra ton obi ahwe oba bosume na awtwe mienu bi bosume nsia pa bi nti say dia wo protect wo be ko ama wo mo ene yire wotamu pa na ba de bota chine be boba sekavitela timitam ewia Ghana ha nipa bia titiri bia se wo dinatem ama national security da so bona ebo na ho protecting the ya na sa wo de obi so be ka bia tia no na sa wo so na wo be ba wo ye otiri ho se kuku esi bola so utiri ho se tete 79 omo Rollins akronfo na Rollins kunkum wo mo na emse na wo ka ho bi omo ye bo finance park for na kunkum wo mo na emse wo no 77 na wo ka ho bi entu wu ko ba na wadwen mu nyina hyehyew ye bo utuo ne kun entu ba na wadwen ye oya na be kan kwasasem a kire ye wo abodam ekọ ba bi die ye ko ba bi enye wo me de men support mpanifo atem de die men ka se me support mpanifo atem de die na emom abed boy ta chiri so de boba bia ye me ade me je o me wi asepa ne kavintela national security bo no ho ban ama ko tumi sa akonya akokoduro ta sa akotena se esa akaka kwasasem je to se ehuru ye na sa de no wo ye ni na wo hu yo masa mo bia provoke ma mo kaka kwasasem kra mo bia bumfu mo mo kaka kwasasem kra ma bumfu why o tiri wo se de ye de pampers so aboa wo na wo be kire de ye wo sa kwakuma no jimi no be jimi ni bi na so be jimi wo kwakuma no jimi ni bi na wo be jimi wo
Wo da jimi ho wani ma yire se wo we achi be jimi na hwa de Agya Kwabena na wo se dey Agya Kwabena na wo se dey Agya Kwabena wo yadwuma o Peace FM na wo se dey Agya Kwabena wo mama se esie wo ate kwase ampani woni wodi ayenkan enya ha na mofa kwa adwuma mo enya sa kwan we so na mofa kwa Peace FM emmoa kwase se na yo campaign man DC wani mu fi se ncha kire Agya Kwabena jimi fo no me de na beto so mbehu no jimi wo mama se sie kwase ampani be ma kwase ya be Agya Kwabena woni twa asiri wo ate aboa be Ubetwa chere wa adwene ama me e wo comment section aha Penyah Block Media